Kwelinye icala uluntu lwaseMoroka namhlanje lubheke ezitalatweni lufuna ungenelelo olukhawulezileyo lukarhulumente malunga nokusebenza okuqhubekayo kweevenkile zasekuhlaleni eziphethwe ngabemi bamazwe angaphandle. Umngcelele uqale kwisikhululo samapolisa saseMoroka ngaphambi kokuba uye kwisebe lempilo yokusingqongileyo laseGoli, apho abemi bafike banikela khona ngoxwebhu lezikhalazo nemfuno. Mbukele njengoba sibona ukuthi abokufika kuleli basekhona ezingxanyeni ezihlukene ezezwe futhi ke baseqhubeka nokusebenza ezitolo abakade bekuzo. Abanye ke babaholi bomphakathi bala ke eSoweto sebeke baphuma babhikisha emgwaqeni beza la eUBC ukuzozwakalisa ke ukungagculiseki kwabo ngalokho. Njengamanje ke sokhuluma ke nomunye wabaholi bomphakathi abahleleke wona lo mbhikisho ukuzwa ukuthi ngabe ke luthini uvo lwabo ngalombhikisho. Mnumzane uMadiba sikubekele sikomele endaweni zeSoweto TV ukuzwa nje umuzwa wenu ukuthi kungani namuhla nila emgwaqeni mbhikisho. Today sila with the residents of Ward 37 and Ward 35. Into esizela it's very clear. Sithe ku eMoroka wesicale khona ukubanikeza memorandum. So ukubanikeza memorandum yethu sibacele ukuthi sicela kulo 7 days sibanikeza wona. Abokufika mabahambe whether they've got document or no document. Sithi mabahambe thina sikhathele. We've got abantu abamnyama abafuna ukuvula ama-businesses wabo and we are ready ukuthi sibancede labo bantu laba bathole that 5 million funding ekhona from the government. So we are la UBC right now to give them the memorandum and nakhona we are going to request them ukuthi sicela i-states sabantu bokufika abanama-shop bas declare as state of emergency babakhiphe with immediate effect. Mbukeli ke lo bekuXolani Madiba ongomunye ke wabaholi bomphakathi khona la eMoroka eveza ke umuzwa wakhe nalokho abakuzele la eUBC njengoba ke sibonile mbukeli ukuthi baqale khona eMoroka Police Station ukuyozwakalisa ke ukungagculiseki kwabo ngokuqhubeka nokuba khona kwabantu bokufika eNingizimu Afrika. Ezindabeni zeSoweto TV kube komqondisi Myeni seMoroka.